Hala kollarını. Жақсы. Уақыт. Ұпай мен жеңіске Саттаров Элдер ие болды. Рор. Кілемге Чойбек Юруслан, Жалабат Замиров Азиз, Рор. Шақырылады. Götür жақсылап. Пошел. Кетті, пошел, бak. Daярда, жақсылап. Ол өзіңдікін шақпа. Ол Жаса, бak. Götür. İşte, get. Yürü. Özün al kollarına, çavuş. Çavuş, işte. İyi sözün, sal özün. Kaldırma değil. Hey. Pошел. Get, özün. Yakınırak deyim mesela. Çavuş kollarını. Hala kolunu, niye taksın? Şut! Asa şutları. Hayra böyle. Уақыт. Şaşpa, daярда. Şaşpaş ki. Уақыт. Бұл беттесуден кейін дайындасын 72 кг салмақта балбандар. Царев Руслан. Валя, iyi. Валяш керек. Эй! Экипаж, синий.
Таза жеңишке Чоюпбек Юруслан ие болду. Жалабат. Seksen iki salmakta balvanlar kiремге чакырылат. Sal özün saldırma. Verme. İstirme. Ay yaksı. Баковой, арбитр. На ковер приглашаются борцы весовой категории 82 килограмма. 1/4 финала. Get özün. Вперед, только вперед. Бим, Валя. Бим, так. Экономичный, резко. Подвижный пол. Ноги. Вперед, Валя. Жасаш керек. Эй, Дасы! Верме! Туз керек! Жил! Стойка! Ага, Белимов Ильгиз Серез, Жандыралы Лучинтимир СШ. Приготовиться. Абдымаджид Улу Абдыкерим РС Манас, Айтбеков Мелис РС. Esep 4-4 kaç sonradan kızıl aldı da. Turmay жатыр, açma. Turmay жатыр, çarşaf kaldı. Бұл беттешіде жеңішке Абдыкерим Улу Құттыбек келісті. Лейн спорт мектебі.